Hi ma'am, welcome back to my vlog. Ngasi aina uttoise akoina bus sleeper da kamhaina Gujarat Baroda dagi Ahmedabad phauraga Rajasthan yawe haibadune ko. Have a nice time. Uy mazil Shida. Shida. Ha, ako yung nagpalambi nga tani. Ahmedabad te phát lâu lấy sinh đi rồi vui đâu. Akoise pung 10:30 mu hendorokpa matam adwaida mafam amda stop by tawre aduga washroom changning toilet changning ba mayamgi adom phazina leiramme ko yamna mot pohapadi natte sigise aduga si baroda maning do oidene dom aduga adu hek hendo akanda koise Ahmedabad yore Ahmedabad ki khona old city chappa ko podo adum yore dom pung 1:30 mu ta sigi changhamje chide pura proper city old city york deni mo Old city di kilometer amani da ngai kai amani. Dagi kilometer amani kita ngai mo bazar ka ko. Pung baro mu tabadu da khoi se Ahmedabad khara hendo aga moina dhaba gi salam da khoi se kham doine haje refresh tauba cha thaning ba dagi dinner chaning ba mayam gi ko da yam phazuna dum dhaba ama leram me yam phazuna loi yol badi ado bo khodi kemta chaning jabnin di sadre ado ga washroom di changaga da maina fresh tawaga lim kam di lere esum thakchala su na ko haje pung baro ga meni manga nungdang ahing ne do yo ton te mem washroom changa bagi chak chana bagi Gujarat ne haje adum am chawi dina Gujarat so aduna pung ani helabo dum Gujarat lai ado mayam salin chak chana basu yauri ye hingsda mayam sadari se usa pung baro se hela so ado ne mo sak sarak tre Ahin sa kay chaning nino. Asing budi adugi mathangda akhoi sung lep poidram ne aduma phamamda lep lereme aina pung mangang khai gumba tarakpai matangsida makeup thogle eba ko ise aduga mogi mafam Udaipur yauraga Udaipur de kitang hendoraga Eklije na hek yauraga ko Eklije na mafam am lei siva gi yamna phawwa mafam hai tare ne mayam se lam ngam ko kahini ningba chana bane ba siva ga du ko sa ingjan na hamu ti taw hi ba da khoi Udaipur di chatle ban hamu adu bo khoi ni yaurakida mafam ne dara kayang ngake bu isona chalira kholira hangde mogi se khoi gi kano tau bane ba pungje manga makhai de na taret po hang bane ba adu mafam du gari se yada dana laibe wanda aduga ne hek tareng khai de no kra kan nan gari se yara chat pa pungang aba habidi isona magi mafam do yang hanangi na khangdre aduga yam zu inge ba matam dur 18 degrees celsius leba Rajasthan hai ta jam ingbo aduga sigi mafamsina koina stop by tourist na Rajasthan gi yaure eko moi Ajmer gi district yaura abane sida koi breakfast chare kai gina da koi je asing mai di pung 8-9 da yaugodam ne ba pung 2-3 da yaudoi ne koi se aduga adumain taura koi je yaure pung 2-3 da aduga koina yamna sajaba mafam am lei adum chappa ko dingi Jaipur se dum koi chatle ba Delhi dai so ko dum lei bane Jaipur dum bazar ka ba dum chatle hai tare ne adara si mafam je koi shopkeeper am hai pi rapade cha hi bde chahi je manga taruk shure koi ne se sare ize ko hotel Ganesh ko e ba duga dhaba gi style la phang yam so haw ba aduga freshly su dum pi bdo cha ba da yam haw e ba si se aduga ke hani ko ne chaning ba sida acham ma thani ko chai se hadi hawai thongba gumba adagi alu kangho gumba adagi nan gumba dhaba da haw pot
ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯖꯩꯄꯨꯔꯗ ꯌꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯊꯥꯔꯁꯦꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯦꯡꯉꯕꯅꯤꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯊꯥꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯆꯠꯂꯒꯨꯝꯁꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯃꯐꯝꯗꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀோ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯆꯠꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯆꯠꯇꯟꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅꯕ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯒ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯩ ꯔꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯩꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯁꯦꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯩꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯨꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯖꯩꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯖꯩꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ लो भाई ꯃꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ कोयल